Жылқы дейсің бе бауырым? Жылқы ортақ адамзаттың барлығына. Тірлікте ештеңе жоқ мәңгі мына. Жылқыны асыраған әрбір адам айналар сол жылқының тағдырына. Жылқы бақсаң, дәл соған болмаса еп, кей дертіңді жазуға ол да себеп. Жылқысы бар жандарды ойлаймын тек жылқыларға тым қатал болмаса деп. Қарап тұрсаң ойнақы көздеріне, сүйкімді жан иесі өздері де. Қазақтың тектілігін көрсетеді байыппен қарай берсең көздеріне. Қарап шапсаң желден озып қадам басар, жылқылардың тағдырын адам жасар. Кіргенде жалғыз іліп қоражайға, алдыңнан сый құрметпен амандасар. Солай бауыр. Қалғандарымыз қата дуа қылабыз. Ақсақалдар, Барасака. Biz duva kılacak, ulak bitti ulak kalırsa. Bak cavacak. Kana omin dev keskile. Buna uşu bu değişik gayrına. Vardığına den soluk basın. Allah Teala oruğanlarına şifa versin. Bulduğu kızdığı olam degenlerine uğurlu kız versin. Yüzülenlerine teşçilik versin. Niye tilekli sana tileyenler kavulmasın. Allah'ın vergen rızkını berekeni oldu. Adamdan tamam vergen. Amin Allah. Akırkı sorundu jettir gelgen Çolak Terek'ten Marat Palvan. Marat Palvan kala Marat. Bir altın kor üstü 10.000 songa taşlagan Palvan. Çolak Terek'ten Marat Palvan taşladı. Bugünkü ulaktın çempiyonu Marat Palvan. Bugün kulaktın çempiyonu Marat Palvan. Nalgan sorunu bir. Varpıdan Cuma Aydosu'nun Bakiliçka Arman degen atmenen bugünkü kulaktın çempiyonu, lideri Marat Palvan. Assalamualaikum. Halkasına Aka şu kızıldı unutma bugün değil. Bundan da kişi versin ha. Tek düğüne vakti bulmasın. Millerine toy olsun daim. Şunlay jamurda dağıtmay çaptan kırgızın ziyitlerine rahmat ha. Maalesef barınak var ol. Onunla bak. Gelgen palvandar. Kuş gelipsiler, жақсы ет olasılar emi. Ekatcan, ındıy salgıla, azı bal.